Dihirup lain tengah aja, diciptakan lain di aya-aya. Tehade katungkul ku sumureang katukang. Tehade katungkul ku ngaganggulung udagan. Waas ku ngajul bentang, tapi teinget kana daratan. Ruas ku ngahantal kahayang, tapi teu eling kana akeman. Pomo eling mangka eling, baheula kudu jadi pepeling. Aina sing jadi pangeling, isukan tong ngaganggu kapusing. Ulah ngukutuk nafsu kapegu, kahayang mual manggi tungtung. Sing tariki surgumanti, turut tinuntut ukul ka Gusti. Hirup teh cita-cita, ngudag mangsa jeung rasa. Hirup teh ibadah, rela ikhlas mumawulu. Balik sekolah cara apa? Suka bisa bayaran makanya ngojek gue suka menang duit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo cika mana wae karak balik. Pak kan balik sekolah ada ngomongnya. Arek ngomong naon emang Aril? Arek bayaran Pak dan ku guru Bayaran naon? semester. Sapan bapak can boga duit teh. Apa ada yang ngojek gue? Tukudu ngojek kan arung mau sekolah kene. Ketika ini kewe abi apa anu nanggung ke. Karena itu emang kewajiban bapak. Ting Pak, ada wae ngojek. Hitung-hitung mantuan bapak daripada ulin balik sekolah. Atuh mun Aril bade ngojek mah hampura pisan yeuh bapak geus ngagawekeun Aril. Ieu teh sebenarnya teh tanggung jawab bapak kabeh kana anak sorangan. Kumaha deui atuh bapak kan gering ieu teh teu bisa nanaon, teu bisa ngaladuit, teu bisa gawe. Aduh, hampura pisan ya Aril, aduh. Geus ngagawekeun Aril, bikin kang ojek itu ngaladuit, bebelaan di sekolah. Hampura pisan bapak can bisa ngaladuit. Bapak ieu keur gering minta diaris ya Allah. Kumaha terus Pak? Kipasan ngenteng burung. Ada pamit Pak ganti baju.
ngojek Di mana? di Gunung Malang. Ada ku iya mandi di Cinang nih. Oh, atuh. Kita ojek jalan. Oh. Ayo makan ya. Kemana apanya si Arilnya? Ditanya jemput tuh datang nih udah kita ngojek deh. Tahu deh si Aril. Gua tuh tadi rek ngojek. Ayo, ngojek Bang. Oh, Antar ke Gunung Malang ya. ayo. Oh, nanti Pio. Oh. Tenang beres duit. Balik sekolahan Ril. Oh, Emang bapaknya kemana? kering. Oh, kering. Balik jam berapa emang sekolah? Terus dia ke Selor. Wis lohor. Oh, Oh. Emang itu bayaran sekolah? bayaran. Bayaran. Berapa duit sebayaran itu semester? 100.000. Oh, bantuan tuh bapakna. Oh, iya kan ngojek. Ah, Gunung Malang berapa duit, Ril? Sayana weh. Nah, saya 1.000 aja nih, Mak. Oh, lah gitu aku. Oh, tuh jeung bayaran jeung jajan sekolah sok daftar. Oh, sok. Sok nyanggu bapak. Jangan. Luhur Ril taikeun langsung. Oh, itu. Oh. Luhurnya. Tahunan Ril, teu kuateun anjak kaco terus ka luhur. Ayat siapa urut teu kuateun anjing mah. Kuateun nih mah Ril. Oh, teu mah kuateun nih mah. Aingnya ngojek jaba aingnya. Jauh aing lempang jaba. Teu kuateun kieu motorna. Bener ya kuat. Aing sin raga coba kuateun mah ya. Terus diarep rel aingnya teu kuateun kieu aing power aingnya. Kuateun ya rel. Oh, di dia rel lah. Oh, di dia. Duh, ada rel. Oh, Tadi baraha ke Gunung Malang. sayana. Bener ya kayaknya. Oh, Sekieu rel ya. lu segitu tuh. Biar urang 1.000 na kayak di bere deui nya. Oh, Mampura ya. oh, Nuhun ya. oh. Heeh. Geus we ya. Rek balik ayeuna. Alek, Rek ka sawah heulahan. Heeh. ayo. Nuhun rel. Ayo, siap. Nah, dek kok aya tah udah katipu ku aing bere duit 1.000 nya aing loba keneh duit aing ye. Aya aing ye urut kalau jambu aing lumayan ye. Daek we lieur tah budak dah. Kalau teu guguru tuh eta budak ka bapana beja. Aduh, ay. Ngojek karo menang hiji. Dibayar 1.000 deh gitu. Oke, Bang. Ya, tanu cocok. Jeung dijikeun perusahaan di dinya. Mungkin mah. Kemarin itu saya nawaran ya. Berapa gitu kan? 50 kemarin. Itu dia teh aya sedikit aura-aura ieu. Ah, itu besok aja emang. Coba masuk ini kan lawe. Oke sih, dari tadi urutannya itu memang bagus. Bagus ya. Emang bagus ini mah Pak. Cocok lah dia lah di perusahaan Cincau. Oh cincau. Bapak mana cincau? Iya, jadi perusahaan Cincau anu belah kidul gitu. Keluar gitu. Bagus. Aya sedikit ieu Komplikasi ganjalan, gitu. komplikasi Oh. ada problem gitu lah. Jadi saya mau pindah ke sini Kumaha tah Bapak hargana? sekitar 12 M.
Gimana? Lebih sering tuh Pak. Listrik 100 lah, 100 M. 100 juta. 100 juta ya? Jadi orang ngambung berlebihan nih, yang lepas harga teh. Oke. Cuma ya deal teh, Oke deal ya. dealnya. Oke, terima kasih. Senang kerjasama dengan Anda. Baik Pak. Kalau kita bertemu lagi, ya? Iya Pak. Oke, sip. Dasar orang kampung diberi duit gede, nolak teh. Mendingan paling belikan, nah nih sih sana, lumayan ya, tapi korupsi ya, aduh. Gampang lah. Aing kumaha balik. Sukan bayaran bukan yang. Kunaon cek? Iya biasa. Kunaon gitu. Ya bener agak suram gitu, kos kumaha gitu. Oh. Naon nih cek? Keur ngojek bukan. Kunaon gitu tah? Neangan duit jeung bayaran disukan. Bayaran naon gitu? Sakola. Emang tadi ngojek? Heeh. Bisa menang baraha gitu ya? 1.000. Alhamdulillah. Syukuri cek, 1.000 itu kan berkah ya. Dengan perjuangan orang kerja keras itu akan menimbulkan berkah cek. Jadi syukuri apa yang ada cek ya, terus berjuang ngojek untuk menafkahi yang ada di rumah. Terus sekarang dapat 1.000 gitu. Ya. Ya dari saya ya. Tadi saya juga udah bisnis tanah dan alhamdulillah terjangkau harganya dan masih ada sisa. Ada sedikit rezeki dari Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Makasih ya, Pak. Ya, semoga jadi anak yang baik ya. Ya. Teruskan sekolahnya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah menang duit yang isukan. Jeung bayaran aya, jeung bapak aya. Aing baik lain neakeun bapak. Gua seneng kan.